Krenuli smo. Šta sam mene snimaš, jebote? Pa svi snimaju. Ti će Svi. I di ste ljudi? Dobrodošli u, kako ćemo ovo da nazovemo? Deca s druge planete. Ajde, reci nešto. Ćao. Kako ću? Evo ti ga grafik tamo pogledaj grafik. Nedovršeni grafiti sa Karaburme. Tamo, ajde idemo mi na drugi grafit da ti popis na Karaburci i vuku nam se kurci. Tu. Mi smo Karaburci i vuku nam se kurci. Imate dva dovršena grafita. Dva nedovršena i dva dovršena, ladno. Tamo je jedan. I tamo je jedan. I dovršena grafita. Ova Karaburma je jedna. Da, ova Karaburma je jadna i bedna. Onda smo i mi. Siromašna. Ja sam mislim siromašna. I pišaju ljudi u flaše, nemaju kuti veće šole. Eno tamo jedna Eno, flaša. ja tića, to je ja tića. Ne govori ništa, Nela. Što zgoro? Ako hoćete znati kako se zove na fejsu, ja sam gledala Bruno Godica slika. Znate što znači ova porno mafija? To znači Benny mafija. Ovo Karaburma voli Partizan, to je obrnuto, Karaburma ne voli Partizan. Onda idemo... To smo malo pogrešili. Tako da to bi bilo to za ovu epizodu. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribeujte, šerujte. Sve! Pozdrav! Svi smo tu! Pozdrav! Karaburski